Ngalifanya bwana so msiku ya mazima ya ukaya ngailazimu zana mozozi jazijiri shema na nabo ukaya serikali vize wakati yo ukaya wanungu wazao ukaya omlomba udu fumrao hata wasilo fumtani na dimba wasili Commission Internationale des Droits de l'Homme lazimu ije ikawa wakawa afishe programu wakawa lazimu waje kuna serikali wakawa harasha hawa maintenir mangwanja kabati hadisi wuje ngwanja pour voir les conditions de détention za watu wale hunu warembo na uona warembo hamaze arrestation arbitraire na kusawa confirme kasiko kweli vanunga bo eta démocratie hunu haukaitsi donc raison de plus ya ukabatu tukarifikirukaya kairiwa wakati wa lobana mazamana wao arabega alfale bunjila tu moroni arisi ya moroni anagobile radio pariana ngarjo fala bunjili wa kesirikali wajuka uhara ukaya kartuzi ya wanu watu jomba wala tu jomba katawala ou bien wajuzi ya wala on est katawala. Donc dans tous les cas il y a bon positif pour nous parce que les kawazia les bunjili c'est bien fait shaboni hunu parce que wao wajoka bana gojo wona kazi la rambao zila hakika zila noza za kwa jazia tant mieux encore pour nous parce que ngarijo dire la soumission non okay bwana wewe uiti mlivotiwa shauri mlikao hatofanya udofu electoral naweza kuta vile ndiza na bwana fikiri tena ukaanza argument hizo zinji za weleza ambazo ni hizo shanga aminisa na ukaya na maswali kama jola dimwe jajibulo akangabo anrukao ngwa juzi sawa ngabo bandi singabo madoma na parti la hondaze situation zo armema ba kwa hatu na parti za hatu ebano za bari on wazi za voti wari za bari na tukawaje jusqu'au bout bon abana bo waza ukangoswa shindi wale parce que ngabo leo ukaya ba hainu singar karshindire de la zaribuli ya jusqu'à les 18h za voti za ndia bado kanemba ni yazadi wewe wala katejo kana argument ya wanga shabana aba hainu badara de buhara de risi za voti shabana ngabo wazia na kabula. Parce que mimi à 10h za masiku j'étais à la CENI na bina metro Mahmoud wakati Mahmoud akanzuani akahuja à 10h za masiku watu hata accreditation assesseur ya tola nzuani watu hata assesseur na joka ujonja na biro de coordinateur de poser requête ou la signer sa jaza kaya sisi kana kubaliza vote jonja na udu mania na assesseur watu kabati accreditation donc yote c'est moi mononio regarde la sisi il dépose au niveau de l'OIA et de CIO wao wanupangwa ijuao afikiri kama mwesezo mngoni mwana ngo ikauzi motive ya mama kandida wenjitsa na waeleza bonga kwa question ukaya a 10h za masiku sisi ngabo raporo na majeshi walo ko justice ya ukao ngabo jejulo bano na conteneri za procuration zitungo usinyawa donc sisi wanafanya lokal shirifi fajitiana tarunu procuration vierge nzima ya sinyo ya parafewa isinyo na hiyo zote pia ngalijua ukaya conformément helwa ikaula dimuka za procuration zizi hata yaho ya waza procuration lazima zizi conformément helwa ukaya wa hiyo iladimu ikartasia za liste za fanya za procuration au justice jariani jamba i déposer au niveau de la CENI c'est nous déposer justice bala wafanya hata timizo wanafanya retour zijini. Donc c'est samedi à 17h makandidari kao mimi tukaule tunate Mahmoud Malaka Jakaban sharika Hoseni aliwaambia ukangaranzao lione garanzao lione e liste ya wao wanakoza procuration. Donc jusqu'à 17h30 Hoseni kwa jaka na liste ya wao walikuwa procuration. Raison de plus ya ukaya ngai confirmeo ya fraude électorale ya dépasse ces bornes ukaya wala dimwake na ces listes de mandats waza ukaondwa juu na za procuration walone ruhusa waihure conformément sharia kazi mkili. Et troisième point ikaonge argumenter ukauzi ujiri nono ukaya ya sharia ya code électoral ya 2014 ikaondo suppose ka wakahirumia yambeka kama dépouillement au niveau ya ze votes za tunafanya ya enregistrement ne 16 ngeladima ina candidat que na représentant ma candidat walao wende wa assemblée wende wa dungu. Donc yo raison de plus ya ukaya zere votes zafanywa kabati mjuko ujonzi to ushahidi wala kabati argumentaire wajoshida waeleze hata wameukaya banu kwa ligi zo valable na kwa ligi zika democratique au kaya ya makandida wao zile ba representant hao walona droit
conformément à l'article 149 du code électoral, il y a un représentant au niveau de la CENI, il y a un cas à wakatiza résultats. C'est donc comme jaka ya makandida waende wala waende wazima. Abunga banfikiri ukayanza no gwezo ntipi ya nizatomo sana mbakaya na parane mazoma na bagu. Rijel kensiri hadisi riyesherezizane rindiri wonetera ukaya yikombange na dimurendera riyoneke kombake jazia karja perde shaza lingwa mweha hundu shanga amini kutena kai kajahundra ya boizo rizatsomsaramba ukaya ya hena rijoka ufanzo tsipi la dimuri jer kensiri wafikiane rione namna rijoshi darji sensibilize rielezo na nyasi kaudu watu malu riprepare okau rijamaudu gartaho rijana be kagarto na fagra rassemblement hatuyo shari jer wone namna kaudu joka la dimu rijoka wenda namna dimu joshi dar mobilizo wangu namna rijoshi dar ifanye ataondoa jewen bien sûr que welmida mon lobano ushahidi wa bweni Mariama ukaya barjola demu ruwaza ukaya mitso abyano hesente ukaya banijo kili sikasina sino wangu anuma baba shajo kilo keko kanaza nchileza ushinda waje eska kartu mbizaje no kwa manda hizo ikazija ngejoko la dimure eska ran kwa mwanya ngarijo na ukarna wewe eska ngabjo parana mwanya hauka na upari hizo pia hizo poteza na dimu sisi rizipoze porque wando hatulijo kwa wani kaye ya tiketi ya ubalia wa karama sente wakeo wajo ushinda wajo ndio defende waambe kauka mukadanga bana ba njaro hunduza nchida karija hunduza nchida kabo partize ndiko ikanga bono ngo warfanya ositotsanga sirika ujaba leo kama tsangu kwa nauli mundu chatsasiri jibalia hata tsasa ngasiba pasinga sine volonté ya ukaya umdatu wala ngela dimu likena muni ba tishali wone mafunza shawale Nigeria ya Paris abunge abo ekatsatse na modo na uziyabo ukaya bone bunjilo libulo harmaze lokto hizo kazo zetongo sori ishidari wone ya baba ayo no fikirika ya bweni Mariama ngevanu udujua ya donner orientation ka ori jibare meka president ya president séance et ça yor lorenga nokto agore henda hucha chamzima tiona kabo et ça yo rejeri bwe diver parce que quand ça ri débattre timis amor jo jar bwe diver mtu bwe diver je leva ko ndira na ordo kare não antes que eu saia mais esse foi levando essa jornalista tu o jornalista vano kabolongozi de coisa zikasiri zilomtsalada amgula mtume ifanyisa zatu pia ikise limpasa shaindongozi labo kama tuzila ngajao mshoje zibalance na sikana ngani mfarkana na mambo asikie kana ukili na lilole hadi boy bali benga jogala warene bala mailim sabala kawe bamana wesente armele bavu bajila ngongo skole mkamuni amumji de mekaza jo muhimu omuna no skole ewa umuhimu wa homo na nonu skole lenu dokar kabona na ze janibu za hema kandida wa opposition sibahiri tsanganya nana makandida ikao kwa jaka harmaza nongozino nana parti ikao kwa harmaza nongozino rikawona na usikwale lenu omjini dembeni hazina la madelege shainsi ndeze parti pia shahazina la madelege wa haini meji rijeruwa na nevanu rihadisi uhusu zenongo ikao dozijiri uharmwensi rijua ukana ensi irengwa mateka irengwa magendwa ni mbaba Lukmani avengeri kaujalelo rijeri hadisi uhusuza ndongo zinu ilingo dingohi randi soji jusaleji rambe ukaza ndongo tsidehelinu ngeladhimu heni za ufanya rifanye atemzewo ile bulinu rilidanguse rilisisebonsi na singa johenda hata heni babahani choka bonsi iliye mzewo ya rohi armaze ndongo zinu ngondo muhimu wa kauri njile uskwalelo inu dokana rijeri kensiri hadisi ze taratibu za ufanya iliye mzewoi rimtowe harmaze dhamana zinu baka kansi harmadhomani kao istahiki mkonsi wa hekoti halali ya kensi abenge karti tayari mruikao kajavotiwa ya kensi ya rirume na risingar jokana hakansi harma diktatur ngurirumio diktatur abenge ngasi tayari vaturife he haki ya hatu iliriwane hatano ile mzowairi mtoe harmaze dhamana zini amkini shake mfumsano ngampangao maana mahu kanza jo ene upano nyomba jininga msitashi namnaje upande huo raha kartu kwambia upande huo raha kartu kwambia ijomkini ijomka ijokake mkini shi amma heni zokauka ya usweniho ngarjomjulizani ekandi izonga joka mfanyishia kaka zina kamfanyishia shangarjo mjulizani upande huo sanga mjua uhele hawailiyo karna ujua rambe ndongo bano aba
na namna zanogozilio lazima ni abanga mjiriwa ni Haiba FM parce que on a armas internet wan on a auto watu wapo tibana nono ni sutin zambi nono ikaonge tunasukuta ni hypocrite parce que muislam shina mna yajeleza umkatolewa parce que ngimu dhabina bainahum wasmula mu Qur'an ma dhabina hunda kikiri lazima mwanadamu yakae harmai haki ke armai clear net donc ngabo muhimu doka ya risara ni sulamuha si shabi ya Komor rezijiro harmait kama unao harmai dunia ikaindi yazali yanzo yafanya mbona kwenda shari sifashili ya shule sinale au dia shili mahala fulani ya walo civil karsombe hedi changarunda ukaya rais mzamani wa dola ya Komor ikao atawalienzinu kama mtu ukaya miongoni mwa mtawalisa de parti ju Ahmed Abdallah Sambi wa tarisa azali asman yarudi yafanya uka waambie ngeze manga parowa nani akana manzuri badilishe sharia wamba shi valide washikubaliwa rejea harmapoti haja hadi wananya sidi hadi wananya watuweze maliza hao nizunguza hao nini mlato wa jitihadi na balange na ngoni kwa jina mnyonyi sidi binadamu la sidi sikisema abangari mkonseyo rem aminuka hebu kwa mana wahai kaharumshentinu mahaminji atitentinu harimacha atitentinu harimabaya atitentinu harimagafiri yarimwambiao kaya na rejei madama kahazalo harmu silamuni na rejei akubali ukaya yeye maudu kare denai lazima ngujua hukumulwa lazima chakana ujua hulawa ikakaja wamnu chaye kaharine na lazima hukumu yakubali ukaya wa Komoro ekangwa manzao revoti za kweli banu wananyasi wa Ulaya kangwa shukuri yao tukuzona zifanyao ze janaza wazidusao amana namna zifasira wa mungu zindwaji zati janaza za ukangwa atiao mndu fulani walangwa atiao zembi kanga zijiliwa bahali wala mafungwa obure basi na sababu ukakaba semana damu ujitekeleza ni krizi inji ilo harmaenti hiyo ngarilani uleo ukaendelea na wakiradhi ukaya ya rabbi nafusi kaziti charangare rabbi umma ulendelea kabasi twamaya zinupia ndio abukao rerenge wangu watustahiki wakantisifia hiri haigozishavu abakabati